Jadi satabi perjulo amin mga lapata tu amuna tu marga si Hobing. Kapariban namin. Molutong pe makatay hami. Pariban ni oman sike. Mangido hami. Hatokin sa ubay kawidyo hata namin sa kake. Di amuna marga si Hobing. Suwak-suwak ni masalu na horong kula-ula. Jadi di hamuna pariban namin. Bapak ni si Ike. Dohot paribakku, omak ni si Ike, selalu nama marga si Hobing, dohot hakanggi nana siya biji, dohot nari son, rodo hami, akka paribamu puang, pitu hita namar pariban, nasian muara rodo sudi akka paribamu, dinamak kalason, hita namar pariban, dia paras muli ni berutan, si donok utuh perjulo, tangkiku bapak ni si Ike mak nguaing ngama tua be ngamuli baruta pos dorohanami akahami akangmu akang game akabaribamu mana ngahapi akaulaun di si Hobing do di ulau lata si regar pos dorohanami ikut ulau nomu ya mangga dilas dorohanami rohami sen muara hami ulaun ni barutaun dang alani si adongon alai nado duhami dina makalason ulau ni bertaun. Jadi idolonaku. Daktuo ito melpa baru kami dapat tu si berbahasa Indonesia bahasa Batak ko. Rodo kakakmu madok wala sangit ada hodok kakakmu mak diserut. Paselas doro hanami di haroromoda beruda dang alani nilai dulu si haroronami. Alay, saya dan niroan namin mohon doh omakmu, doh bapakmu, akka babatuam doh inang udam, naro dulam mohon, sanggiap matutu, jangan idok kondisi tua-tua, asa balik kepagabil mana tebadok kesurun. Hari ini hamu gabe do baruku do helaku asal mamuna masih paroloan. Asa masih tabat buah maparling kuban di suborok. Amat tadi batado si dua tua, lut mahamuna di parorot. So ini mak sasak di Solo, sak maturtian, upasat tamen non ulus juga jangan rabuan sak mahamuna tupang kabian gala tu paroraja. So ini mak sen hami akka bapak tua, udah saluhna. Oke, biar tebang ya.